angibingelele ngithobeke kubaholi bonke abakhona ngaphakathi ngibingelele nakuwena mholi kuba bengengawe nabasihlangene namhlanje la sihlangene ngoba bekungawe ngibingelele kakhulu nemedia ekhona phakathi kwethu kukhulu njalo engikwenzayo ngoba ukuhlangana kwethu lapha asinawo amandla okumemeza kuzizwe lonke kodwa ngokuba khona kwenu siyasisho ukuthi esikushoyo sokuzozwakala emphakathini ngenxa yenu nibaluleke kakhulu ke ikakhulukazi nje ke kubantu abasuke besemphakathini njengami nje osebenza kakhulu ngokuthi asekwe ngabantu into engishoyo kuyangijabulisa mayizofinyelela la kubona ithatha ithuba nje ngibonge kakhulu ukuthi namhlanje uDr Makhaza uvele wathi hayi kanye neteam meyo yonke ivele yathi kulonyaka sicela ukusebenza neDlamlenze engifisa ukusho nje ukuthi hayi ke selifike khona ke phela ke sekugcine komhlaba ke akukho futhi okunye selifike ekugcineni nje akukho lapha futhi eselingathi niyakhona ufike kube ngcono kunalokho esenikhona engakusho nje ukuthi libe nenhlanhla ke kakhulu ukuthi niqhamuke ngesikhathi nathi la khona ibhizi yethu ithe ukushona phansi ngenxa ye-COVID ngasheshe nami ngasukuma nje insuku zaqondana ngithi ke njengoba sengikhona ngizwile ukuthi kuthiwa yellow plus blue angazi iphuma umbala njani nami ngifisa ukusho ukuthi njengoba ngila angizile nje ngedwa kodwa ngizothi nami njengoba sengila abasizwe abantu njengoba nami nginesizwe seBlue Nation lesizwe seBlue Nation nami sengizohamba ngiye kuso lesizwe ngithi laba bangasizakele sengithi meyo manje abasondele sibabona lesizakale ngizwile ukuthi lenhlangano isifundise izingane kuma university as more than 166,000 kusukela eminyakeni elishumi yasungulwa nami ke ngenza no 166 ngiyafisa nje ukudlulisa kakhulu ukuthobeka nokubonga kakhulu kwasebenzeka ke nasestudio njengoba kade usho ukuthi kunengoma ezayo ekhuluma ngakho ukuthi hlangana mhlathi wazanayo ikakhulukazi ke lengoma ngizwile umlando wayo ukuthi iyafika ukuthi akube khona ingoma eyenzekalayo ngoba imeyo le organization ibihanjelwa kakhulu uhlanga lomhlabathi izwile ukuthi kuyona yonke imhlangano nemigubho beniba nayo ubeba khona impela azothula inkulumo njengomnikazi walelizwe engicabanga ukuthi ke akungapheli namhlanje ngoba indlu enkulu isekhona lapha yena akhona naye usayibhekile futhi usanibhekile ukuthi niqhubeke nephambili akungapheli ke ukuthi uqhubeke yaphambili sibone indlu enkulu ikhona izosingatha futhi imeyo ngokuya phambili nanengoma njengoba irepresentwa yenzelwe khona ukuthi ihlonipha nanonkangezo lakhe siyafisa futhi ukuthi ngelinye ilanga sibone lesizwe esikaZulu sithuthuka kakhulu kunaqale kuze nonkangezo lakhe eyojabula lapha ekhona fisa ukudlulisa nje ukuthobeka nokubonga ukuba ingxenye yaleli culo nokuba ingxenye nje ye-organization nami sengizokwazi ukuthi wherever lapha eniyakhona ngibe khona nami ngizoshumayela ivangeli lokuthi aqhubeke kuye phambili. Ngiyabonga.